Rainbow Mizo Channel Thir Tu Te Chibai Ule Voin Hi December Niruk Sunday Ania US election Boy Chiri Takawang Hian mainstream media how to kan han latel hlau maya Nizan Lama Khan Tren Khatchu Inril Ru Alau Ti Boy Viawin kan ria Mase Hemichung Changa Hian US electoral vote omzat kan chian tak lo wang lam chu anilawa The Associated Press hian California in unstate result uncertified thule heinen hian Biden hi ne na changtu ani theidon ta ti zongin anron tar langa ti chuan Indian National News Agency thren khatten anlo tar lang ve bok heng thu buai siam mek na zinga result hi nem nge tumkha anom deuh renga khoi state beremo hian anlo nem ngeta ani kan ring dewa figure nen anron tarlan thlap awang khan kan han soilang mai kha ania electoral vote omzat le swing state ho electoral zat chutnon lowa kanron soilan wang ania ama point heng state ho tello hian Biden hi achak theilo ti kha kan soito thina ni zan lama khan tlemin kan source thu kan lakna kan lo film khurlo ba ka keimani lampoin kan lo chut chiang lem lowa ngai that lo phana tur aom lowa news agency te hian anti sual pal ani lo chuan anti lui ani mel ani heng state paruk thu buai an siam mek na ta hi Wisconsin a hian electoral college som aoma Michigan state a electoral college som paruk aom boka Pennsylvania state a hian electoral college som ni aom boka Georgia state a electoral college som paruk aoma Arizona state a electoral college som pakhat aom bokani tichuan avaya electoral college belkhom hi somsari pathum ania hengte hi Trump hian a hui vek chuan electoral college zathum panga muin ne takin athling theidon ani heiba ka hian Nevada po hi Dipok Times chuan Trump legal team te hian lak ngai tumin an beimek boka Nevada state a hian electoral college paruk aoma Mase media lamten hei hi chu an bei sei pui chi alo nin an soya an fight zinga hianero atel tho ani Nevada state hi an la tel thei hlau ani phai chuan Trump hian electoral college zathum som pakhat a mupa khial theidon ani mipuin Nevada hian annor na salea court house kota mipui zachuang fe an pungkhoma Democrat thunaina state ni mase mipui hian andu tolo wangin Trump an vote zoka Nevada hian election masa Democrat lama vote thak tu te point tuntruma election a hian Donald Trump vote zok tam tak kanoma thil diklo om hi finfia ani ma chuan elector select rilo turin kan duani tin an soilom ani Trump team lamta hi andin mun a thain Biden ain an chance hi a thazoka Nizan Khan video a khan kan thulak na news agency lian takin an chua diklo awangle keimani lam kan lo film khurtok lo wangin California state result khan ati danglam theidon angin kan han soya kan ti suala in hriat thiamna kan ngenani ole thu tharlama lo lutila US election lam how to the chuan electoral college in mukhomna December niriata nei turin an kauleta rup maya dan lawang bokin an kho sa chole tanta engtiang takin nge Democrat lam hian US election chokboi tur hian thil an lo ti theile ti mai tur ani Trump campaign le legal team te tan hun omto manglo tur khopin deadline an siama attorney Sidney Powell chuan he thil hi US dan pui kala chet na bok ani tin adau dal ngala press conference a statement ati chuak ngal ani Trump legal team te kalna tur konga thing anlo kit noka an thinki nok then fai pain legal fight hi an nei ani bera mipui ma an trap ringot maite senator tanen hearing an nei na Trump lawyerin video footage a present dona a trap top maite kha an thiam om ngoi ani kong chho taka tlang chi panin an kala mase tutene mo an kong an lo ti noka road block an lo siam Ten Faisal pa kalangvel ani berin alang toni Sidney Powell chuan US Constitution soyangin dana chuan US President tharlak lo huntur hi January ni somni ania hemi ma hian electoral college ti chian tur ania
chu December ni sompali a hian ti felthin ania mase December ni sompali hi lo thei lo na thil aom chuan son thei ani bok chu wangin he order hi ka khinglet ngal don ani atia atlem bera December ni sompali thleng hun kan la nei ani ati bok Sydney Powell hian a soizel danin hun rei jok kan la neya lawsuit dang tun ai lian le nok tham jok kan la file le don ani chung thu boi le tuna kan file to zongjong hi chinfel ani ma chuan state te hian electiona thil diklo om ti kharang chungin result uncertified ngot tur ani lo ati bokani hemi chungchanga hian Diamistat project director Phil Klein point deadline dang engma siam arem lauti aron soive boka election law kalin democrat te hian political agenda nein ma anlale to ani mela deadline chiang taka US dana chunchu January ni somni chauhi ania January ni somni main eng deadline ma siam hi US constitution le election law a phal anilo atia Federal Statute on 1948 asoyangin January ni somni bakhi state tinte electoral final turhian deadline dang siam phal anilawani tin asoi bokani Trump legal team te hian anthawang hautu an nei vezela he ki nok kong thar po hi ansu kole main arin om ani Trump attorney Linwood chuan thuthar danglam tak aron tlangzar thu NTD chuan Nizan Khan anron puanga attorney Linwood hian Dominion Company China hian alo lei reng ti an khrechuak ta ni in asoya he fin fiana hi apuang tel ngala US election ma dai khan China hian an lo lei towa an leina hi dollar maktaduai zali ania Swift Bank kaltlangin an leina poisa hi transferin Dominion hian an dongani ti apuang zarbok Dominion call zinga vote ti chingpen all samna bera anpu USB security an leitel bok hei wang hian Beijing atangin an du tokin an khoi danglam thei pha ni in asoya heng zongjong hi state trang ten Dominion call an leidon khan an soilang mi alawa China in a leiti hi hriat ni se chuan khoi state main an lei phal ani lawang atibok transaction receipt po an nei ti asoitel boka ma se tlangzar aniri lawa New York base nei USB Security Company Limited mingin lei ania he company tang hian Dominion board member pali anoma anjinga pathum chu Chinese mi anni ti asoibok hei wang hian US presidential election a hian ama anrin maidan ai khan China ain rol thukin alang niin asoibok ani an boinui nuaya boina kara thil diklo hai chuabel zel ani kan video masalama khan kan soilang thuak to Georgia State Governor Brian Kemp chuan Secretary of State Brett Raffensperger Spencer chu signature audit nei turin ahriat tir ani kha hei hi Fox News lamin anron ngai ven ngal hlea interview an neina Brian Kemp hian CCTV in video tha alak Fulton County a vote chair dan chu alan danin November ni thum janlaya khan observer tu ma omlovin balot khoi danglam ani ti kan hua karin dan chuan thileng kim azo thuayanga thil special tak so tur om donin alanga zona tam takpo om phanga ma se khathila khan langtlang takin thil kalpui angain ka hriani atia Georgia khan lawyer ronin volunteer ngot mai khan he video hi senator tamma play in asoifia khabaka khan Jackie Pick chuan in puanna anei boka zanlaya khan vote share ti tobri ani dona in lama po in hori theyang tin an puanga Republican observer te po an hoa mase poll worker te chu anung lama anlo om renga poll worker te chuan observer tele midang tu ma omlovin vote hi an share chunjoma kan hosan nuwa video alan angkhan dokan an khuthat pain video alan angkhan balot khoyami nge ti hriat lo an da beltro ani atia khanga wangkhan Georgia State Governor hian thil diklo om ngein ahria balot zongjong signature and fianon levek turin atiani
ti chuan tuna Trump legal team te malak mek na hian an thlen chin tlang puya chuan Arizona State Legislature ten Maricopa County election official te hnena choble chilin vote an chhirna software le aman rodang te forensic audit nei turin an khola mase election official lam nilovin mimal mithiam bik te endik turin an tiboka tin balot lemle balot lut lai po en fiangal turin an tibok ani Georgia State lama governor in signature ain mille millo tichiang turin full audit nei turin order achua boka Pennsylvania State lama elector antir chuak lo mai thai boka antir chua chuan Donald Trump vote turin elector an select don boka an thutlukna hian Pennsylvania State Senate President te House Speaker te Senate Majority Leader le House Majority Leader ten ming anjiak nan thlap to ani Michigan State just order ti chu ani towa Dominion voting machine somni pani chu en diknon vek turin order hi siam ania Wisconsin State thutlukna mumal tak anla neilawa lawsuit an file te an ngai tu meka anni point en diknon anti lo vek chuan elector tirchua lo mai emo Trump vote turin an tirchua mai rin ani kan soita kangin Nevada State hi Democrat rural na state ania evidence tamtak an phora an entir nuwa po lawsuit an file te anti topa an kalzel dan tur hi hriat alanilo Nevada State electoral vote paruk telo po hian Trump hian nena chang turin chance lian tak anaya Biden nena an vote hi pemase zahni somni pathum amu phak chawdona tuna thutlukna lasem fello Wisconsin State electoral vote hi Joe Biden lama kalle mase zahni somthum pathum chaw alani thodon ani Donald Trump lam hi lothir ve taila zahni somthum pahni amumeka tuna hian Pennsylvania atang hian electoral college somni le Michigan State atangin som paruk Georgia State atangin som paruk thau Arizona atangin som pakhat te hi changngai turin an beisaya an chan ngai po arin omtran taviawa heng hi lo changta se electoral college jahni som kuwa panga muin atling thaidaya Wisconsin State hian electoral college som an nei hi an pek chuan Donald Trump hian electoral college jathum panga muin ne takin atling thaibok final result hi anga helom viau to mase thilching fel jungjung turin har satna tamtak antok ve boka Donald Trump hian heng ting thei tura amamo state pathum te hian an thlop hle to an audit result azirin final result hi chu hriat thei thuai abai seiom to ani ole tuntumatan chuan kandu tok le phot anga Rainbow Mizo channel milo thirsak awangin kan loma video milo share sakzel turin kan som chau ani voin Sunday ania pathian hruaina limtaka hun mang turin du sakna kan hlana chau